Muka surat 34 Surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim. Kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صبروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Satu ayat lagi sebab dia tengah ayat tergantung cerita. Fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Hani duduk luar ni. Ada orang semaya belakang. Duduk luar. Inna Allaha azizun hakim. Luar. Tubik luar pintu. Orang semaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jaga pedas dia kutiba alaikumul qitaluha kutiba alaikumul qitalu kita sebut apa penting ada qaf bagi bawah tebal qital jangan kita dah wa huwa kurhul lakum wa asa ain jelaskan ain masahkan asa an tak kaf tak jangan lebih jangan kurang takrahu syai'an wa huwa sempurnakan bagi depan wa huwa jangan wahwa wa huwa khairul lakum jelaskan kha wa asa an tuhibbu habai bawah jelaskan pedas dia tuhibbu syai'an dengan wa huwa syarrul lakum shin sembuhkan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih mufsida jelaskan fa jangan terlalu kita nak menyebut huruf si sangat
Ambo oh. Ambo pusing hatu lagi tadi. Berapa ya? Berapa situ dah tuhibbu sesari. Ambo sebut dah kah? Boleh kah? Lepas tu? Yang bagi sebut mana? Baik dua lagi. Tak selesai lagi baik dua. Baik kedua tak selesai lagi. Wa asa an tuhibbu, jelaskan pedah dia. Tuhibbu. Tuhibbu. Jangan tuhibbu lah. Itu yang penting. Tuhibbu syai'an wa huwa sempurnakan. Wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jelaskan. Ta'lamun aina. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qaf. Seperti tadilah, jaga kau bagi bawah dah. Surat supaya tak boleh lah. Qul qi ni mudah nak jadi kita lah. Qul qi jaga. Qul qitalun fihi kabir, ranipis. Wasaddun, huruf sad, wasa. Jangan wasyaddun dah. Huruf sad. Huruf sad ni tengah lidah, keluar ada gelok akak belakang tu, kita akak belakang tengah turun dah. Tu so gitu. Ujung lidah tubik desus dah. Jangan main bibir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun kufrun bihi. Sempurnakan satu-satu dah. Wa kufrun bihi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa huruf kha jelaskan. Wa ikhraju jangan wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ni penting. Ta pun kita kena bunyi. Ta mati dengan sifat-sifat dia tu ada hamas, ada syiddah, ada hamas, ada syiddah. Kemudian huruf lam mati pula, dua-dua kena bunyi. Qatl. Jangan qatl atau qatl atau tak bunyi lam atau bunyi lam saja. Qatl tak boleh. Qatl. Gitu. Sempurnakan ta dulu, baru akak lidah ke langit untuk sempurnakan huruf lam. Qatl. Wala yazaluna zai. Jangan tupik lidah dah. Yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inista. Kita sempurna kata dulu. Inista. Jangan tebal dua-dua. Inistata'un ataupun ipih dua-dua. Inistata'un tak sih. Inistata'u. Inistata'u. 'an. 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 'an.
Wa man yartadid minkum ikhfa di situ. Minkum an dinihi fayamut wa huwa, sempurnakan, wa huwa kafirun fa ulaika habitat, huruf sama-sama tak boleh lah, a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika jangan wa ulaika wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina tubida amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima jangan fihima bibir bawah masuk gigi atas, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ain wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kita kenapa habis ayat lagi? Sebab dia tengah fid dunya wal akhirah, sempurnakan. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Silakan baca ayat 217 lah. Kalau 16 tu panjang sangat baca. Baca 17 lalu. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Ayat yas'alunaka 'anil syahril haram. Kutiba tu tinggal lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil Dengan 'anil tu lam dia bunyi lam bermaksud syah, tak boleh lam. Idgham dia panggil syamsi. Anish. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum
حتى يردوا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تتفكرون. Baik bacalah. Yas'alunaka. Amal takwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
silakan. Saya dah innal ladina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi wa ulaika yarjuna rahmatallah. Waqala wallahu wallahu ghafurur rahim. Boleh. Terima kasih. Silakan. Yas'alunaka lah. Baca yas'alunaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وقف قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم. صدق